U otočnoj luci Faros, osim redovne linije sa Splitom, odvija se međunarodni promet s Italijom. Pristaju brodovi duž obalne linije, katamarani, teretni brodovi i kruzeri. Luka Faros dobila je novu zgradu terminala. Evo danas smo svečano ovdje napokon uredio onaj dio koji je svih nas bolio. Dakle, zamijenile su se one ružne kućice i montažni objekti ovdje u luci koje su više sličili na neki Meksiko, ne znam, negdje ovako, nego na lijepu našu i Dalmaciju. I to je najveći dobitak za Stari Grad, za otok Hvar, za Splitsko-dalmatinsku županiju. Nova zgrada terminala, jedna moderna zgrada, jedna polivalentna zgrada u koja objedinjuje sadržaje zabave od disko kluba, restorana, prodaje novina, biljetarnice, buduće, dakle, i samoposluge i svih ovih javnih dijelova zgrade. Osim toga, ova pametna zgrada ima ugrađen visoko kvalitetan sistem pročistača otpadnih voda koji zadovoljava najviše evropske standarde. Znači, sva voda, zmazana fekalna voda iz objekta dolazi u ovaj prvi spremnik. I u biološkom dijelu se pomoću spužvica sa aktivnim muljem radi biološka obrada otpadne vode. Znači, gledajte, ta voda se može koristiti kao tehnička voda, znači za pranje parkirališnih prostora, zalijevanje vinograda, poljoprivrednih površina itd. Ovakvi pročistači otpadnih voda mogu se primijeniti i na gradsku kanalizacijsku mrežu, što je još uvijek neriješen problem naših brojnih gradova uz more. Gledajte, za ove pročistače je bitna stvar da se oni na otocima mogu koristiti kao idealno rješenje radi tih velikih oscilacija u samom dotoku otpadne vode. Znači, ljeto, zima, period kad dolaze gosti, kad nema gostiju, neka gruba računica za Stari Grad bi bilo oko 10 milijuna kuna. Otprilike.